murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha turi ku itariki ya 2 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 bahaye ikaze muri amakuru akomeye cyane agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu burasirazuba bwo hagati aho igihugu cya Iran kirimo guturitsa ibikorwa remezo bya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Israel bitewe n'ibitero baherutse kugaba mu gihugu cya Iran ndetse bigahitana umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran uwo bita Ayatollah Ali Khamenei. Muri amakuru rero turaza kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubabwire ko imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Masisi aho abarwanyi ba M23 intare zasarambwe bamaze gufata uduce tugera kuri 2 tw'ingenzi muri teritwari ya Masisi. Dufite amakuru akomeye cyane kuri iyo ngingo, ntujye kure uraza kumva byinshi bikomeye cyane kuri ingingo. Muri amakuru kandi turaza kwerekeza mu ntara ya Chopo tubabwire ko abarwanyi ba M23 intare zasarambwe barimo guturitsa ikibuga cy'indege kiri ahitwa Igisangani. Drone z'abarwanyi ba M23 intare zasarambwe zimaze gukora amabara akomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege cya Bangkok. Ntujye kure ugiye kumva byinshi bikomeye cyane ibyangijwe muri ibi bitero, ariko kandi abasirikare baguye kuri iki kibuga cy'indege cya Bangkok uraza kubyumva byinshi bikomeye cyane. Hari amakuru avuga ko abasirikare b'Abafaransa bari kuri iki kibuga cy'indege cya Bangkok bagera kuri 20 bamaze kwasiga ubuzima. Bafite amakuru akomeye cyane kuri ibi bitero. Hanyuma rero muri amakuru turaza kwerekeza muri teritwari ya Mwenga tubabwire ko abarwanyi bara M23 intare zasarambwe igisirikare cya leta ya Kongo FARDC icyo Burundi imitwe itwaza intwaro ya Wazalendo FDLR barimo gukocorana ku buryo bukomeye na coalition irwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Bafite byinshi bikomeye cyane kuri ingingo by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abantu bagera ku 151 biciwe mu bitero bikomeye cyane mu mirwano ikomeye cyane yasakiranyije abarwanyi bara M23 intare zasarambwe ndetse n'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Bamwe barimo gushinza abarwanyi bara M23 intare zasarambwe, abandi bagashinza coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ese koko aba bantu bishwe nande? Byose ndabifite imbere yanjye, ntujye kure ugiye kumva byinshi bikomeye cyane by'umwihariko kuri ingingo. Turaza kubabwira ko kandi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yitezwe mu nama mpuzamahanga ku ngufu za nucleaire n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntujye kure byose ndabifite imbere yanjye, ugiye kumva byinshi bikomeye cyane. Abantu bagera kuri 3 bari mu muryango umwe, umubyeyi n'abana, abantu bagera kuri 4 murantunga, umubyeyi n'abana 3 baguye mu mpanuka bahita bahasiga ubuzima. Byose ndabifite imbere yanjye, ntujye kure ugiye kumva byinshi bikomeye cyane kuri ingingo by'umwihariko ku makuru yibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina, nyemerera uhituma hamagara kuri 0783322204 nkwamamarize ibikorwa byawe. Nanone kandi unyandikire kuri 0728 0728 6 kuri WhatsApp umbwire ko ushaka kwamamaza niba ufite ibikorwa bibyara inyungu. Ni karibu hano ku isimbi ryacu. Umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina, ariko kandi nanone umukobwa wabuze umuranga yaheze kwishyiga ry'iwabo. Hanyuma rero muri amakuru kandi turi kumwe na channel bita Ihogoza Films, wayisura kuri YouTube channel ubundi ukajya wirebera sinema nyarwanda. Hanyuma rero kandi nanone reka mbabwire ko muri aya makuru ushaka kujya ku rubuga rwacu WhatsApp wanyandikira kuri 0728 nyuma rero mbabwire ko ahitwa muri Shabunda muri teritwari ya Shabunda umusirikare wa Angola ufite ipeti ryo hejuru rya kapiteni yarasiwe hariya muri Shabunda. Yarashwe nande? Byose ndabifite imbere yanjye, ntujye kure tugiye kubana 5 kuri 5 muri amakuru mu magambo
magambo make abasirikare ba Angola batangiye kugenda babakoramo. Munyemerere rero nsome ku mazi amasegonda abiri gusa ubundi ngaruke mbabwira byinshi bikomeye cyane kuri izi ngingo z'ingenzi maze kubabwira muri amakuru. Ikaze. Akoze cyane, reka twinjire muri amakuru ku buryo burambuye, by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba harimo kubera ikotaniro ry'imirwano, aho umwana arimo kurira nyina ntiyumve, aho wari mu mugongo arimo kwigenza, aho abagabo barimo kumvana imitsi ubu tuvugana. Ikibuga cy'indege cya Gisangani cyongeye kugabwaho ibitero bikomeye cyane. Tugiye kugenda tugaruka kuri ingingo, ariko nyemerera uhita ureba kuri ako gakumye kareba hejuru kugira ngo amakuru yawe ugiye kumva ataza kwikupa ugezemo hagati, babyita like. Ariko kandi nyemerera urebe munsi ya video ahantu handitse ijambo bita subscribe cyangwa se sabone kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona akimara gusohoka, kandi amakuru tujye kukugezaho ataza gucikamo kabiri utayarangije. Hanyuma rero ubutegetsi bw'intara ya Chopo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko ikibuga cy'indege kiri mu murwa mukuru wa Gisangani kuva ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya mbere ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 abarwanyi bara M23 intare za Sarambwe barimo kumishagira ibisasu biremereye ku kibuga cy'indege cya Bangkok. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangkok cya Gisangani giherereye Igisangani giheruka kugabwaho ibitero bikomeye cyane ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Amakuru rero aravuga ko no ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 abarwanyi bara M23 intare za Sarambwe bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege cya Bangkok. Abacancuro b'abazungu bakomoka mu gihugu cy'Ubufaransa bagera kuri 20 bahita bahasiga ubuzima ako kanya nano gusamba. Amakuru rero aravuga ko icyo gihe umutwe w'abarwanyi bara M23 wigambye kugaba ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege kiri Igisangani ubu tuvugana. Rero la M23 ntago yari yigamba icyo gitero, ariko amakuru namaze kumenya nuko la M23 ariyo yongeye guturitsa kiriya kibuga cy'indege cya Bangkok. Nanone kandi amakuru rero aravuga ko ndetse banavuze ko la M23 yanavuze ko yashoboye gusenya ikigo cyifashishwaga n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu kugaba ibitero mu kirere. Kinshasa yo icyo gihe yavuze ko yashoboye guhagarika, yashoboye kugira icyo ikora. Umuvugizi w'intara ya Chopo Claude mu itangazo yasohoye yavuze ko uwo bita umuvugizi w'intara ya Chopo uwo bita Claudine Erondia mu itangazo yasohoye yavuze ko drone enye muri izo drone zateye ejo ku cyumweru zarasiwe mu kirere cya Bangkok hagati ya saa 9:48 na saa 8:48. Ariko kandi amakuru ingenzi namaze kumenya nuko uyu mugore arimo kubeshya. Izi drone zamaze gushumika ku buryo bukomeye ikibuga cy'indege cya Bangkok, kandi indege cyangwa se kompanyi zitwara ibintu n'ibintu mu kirere zigwa kuri iki kibuga zamaze guhagarika ingendo zabo. Itangazo rero rya Erondia rivuga ko izo drone zoherejwe n'umutwe w'abarwanyi bara M23, aho uyu mugore yahise ashinza igihugu cy'u Rwanda yuko ari cyo cyohereje izi drone. Gusa impande zombi nta kintu zari zasubiza kuri ibi birego birimo gushinzwa la M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ushize rero Colonel Nanga ukuriye la M23 yari yavuze ko indege z'ingabo za leta zikoreshwa mu gutera aho bagenzura ubu zizajya zirasirwa
zibazirwa aho zirimo kugenda zituruka. Icyo gihe bahise badoma agatoki ku gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cyitiriwe Marikero Ndadaye, ndetse bongera kugaruka ku kibuga cy'indege cya Karere. Ubu tuvugana hariho indege za Angola, bongera kugaruka kandi ku kibuga cy'indege kiri hariya igisangane. Noneho rero uyu mugabo cyangwa se yongeyeho ko gukoresha gisangane gukoresha gisangane mu kugaba ibitero, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, ibingibi bizagira ingaruka zikomeye cyane. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika wamaganye umutwe wa M23 mu gitero giheruka kugabwa ku kibuga cy'indege cya gisangane. Igisirikare cya M23 kandi cyavuze ko mu gihe kandi nabo bakomeje kugenda bagabwaho ibitero na drone, nabo bagiye kugenda bagaba ibitero bakoresheje drone, dore ko aka kanya tuvugana Leta Colonel Wiringoma bigaragara ko cyangwa se bivugwa ko yishwe na drone yari yakoreshejwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bagaba ibitero ku badwanyi ba M23, ndetse byanatumye umuyobozi nk'umuvugizi wa M23 Leta Colonel Wiringoma ahasiga ubuzima. Kandi tuvuye mu ntara ya Copo ahakomeje kubera ikotaniro ry'imirwano, aho abarwanyi ba M23 intare barimo kurasa ku buryo bukomeye bifashishije indege zitagira abapilote. Ndagira ngo gato twerekeze muri teritwari ya Masisi. Imibare y'abakomeretse muri kare agace yo nago ndayimenya, keretse abayise bahasiga ubuzima nibo batangajwe ko ari abacancuro bagera kuri 20. Izindi ndege zakoraga ibikorwa by'ubutasi ndetse no kurasa nazo ziratwikwa. Turaza kugenda tubigaruka mu makuru yacu ya nimugoroba. Utuvugana rero imirwano ikomeye cyane kuri uyu wa mbere tariki ya 2 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Imirwano ikomeye cyane yongeye gusakiranya abarwanyi bara M23 intare imitwe itwaza intwaro ya Wazalendo FDLR ndetse n'igisirikare cya Armée de la République démocratique du Congo, Force d'armée de la République démocratique du Congo, magambo ahariye aribyo bita FARDC mu midugudu myinshi igiye itandukanye muri teritwari ya Masisi. N'amakuru rero avuga ko kuva ku munsi wo kwa gatandatu by'umwihariko mu gace bita ndetse habereye imirwano ikomeye cyane, ndetse biza gutuma abarwanyi ba M23 bafata agace bita ndetse nk'uko no ku munsi w'ejo twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga ko muri groupement bita Buabo indi mirwano yongeye kubura cyane, by'umwihariko mu gace bita Mashaki muri groupement bita Nyamaboko ya mbere, ndetse na Rukore muri groupement bita Osobanyungu. Amakuru rero aravuga ko kuva ku munsi wo kwa gatandatu kugera aka kanya uduce tugera kuri 2 tumaze gufatwa n'abarwanyi ba la M23 intare. Nkuko rero amakuru aturuka ku mirongo imbere ku rugamba aragenda agaragaza ko rwose imirwano ikomeje gukomera cyane muri sekiteri bita Osobanyungu, by'umwihariko imidugudu igera kuri 3 yo muri sekiteri bita Osobanyungu. Nanone kandi amakuru rero agakomeza avuga ko inyeshyamba za Wazalendo zagabye igitero gikomeye cyane ku badwanyi bara M23 intare mu duce tugiye dutandukanye muri teritwari ya Masisi. N'amakuru rero avuga ko abarwanyi bara M23 bagabweho ibitero mu gace bita Kinyumba ndetse no mu kane gace kajya gatandukanye, by'umwihariko ahitwa za Nyabyondo. Itsinda rero cyangwa se agace bita Osobanyungu ndetse n'ahitwa Bunguri kari hafi y'agace bita Rusheberi muri groupement bita Buabo. Hangana wakomeje kubera ikotaniro ry'imirwano. Imirwano yatangiye kwa gatanu tariki ya 28 ukwezi kwa 2 murantunga. Ni imirwano yatangiye tariki ya 27
tariki ya 27 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 byari kuwa gatanu w'iki cyumweru gishize. Hanyuma rero imirwano yaje gukomeza ku tariki ya 28 ku munsi w'ejo tariki ya mbere ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Imirwano iza gukomeza no muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya kabiri ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Amakuru rero aturuka muri ako gace kandi aravuga ko icyo gitoro cyo mu kirere cyagabwe na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bivugwa ko kibasiye imodoka z'abarwanyi bara M23 ku mugoroba wo kwa gatanu ku muhanda wa Mushaki werekeza Rubaya. Nta mibare rero y'abapfuye cyangwa se abakomeretse twari twabona, dutegereje icyo bita ripoti risasi n'amageruwi. Hanyuma rero tukiri ku mirongo imbere ku rugamba kandi ni munyabere twerekeze aharimo kubera ikotaniro ry'imirwano. Na makuru avuga ko abarwanyi bara M23 by'umwihariko mu munyabere duhite twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru rero aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ahitwa Chimbiri cyangwa se Kimbiri muri teritwari ya Shabunda umusirikare ufite ipeti rya kapiteni, nubwo bamwe barimo kuvuga ngo ni ipeti rya majoro abandi bati ni ipeti rya koloneli, yarasiwe hariya muri teritwari ya Shabunda mu gace bita Kimbiri. Umusirikare wo mu gihugu cya Angola warashwe n'abarwanyi bara M23 wari wajyanwe kugira ngo ajye gupanga ibikorwa by'ubutasi hariya muri teritwari ya Shabunda mu gace bita Kimbiri. Ndagira ngo wenda ayo namakuru turaza kugenda tugaruka mu makuru yacu ari buze, ahubwo reka twerekeze muri teritwari ya Mwenga aharimo kumvikana urusaku rw'ibiturika ruremereye. Amakuru ingenzi rero arimo kumvikana cyangwa se amakuru ingenzi arimo guturuka muri teritwari ya Mwenga aravuga ko abarwanyi bara M23 Ineza Strambwe bahanganye ku buryo bukomeye na coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ingabo z'u Burundi wazarendo FDLR, ingabo za leta ya Kongo FARDC, ingabo z'abacancuro b'abazungu ndetse n'ingabo za Tanzania. Na makuru rero arimo kuvuga ko muri Kivu y'Amajyepfo uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kubera ikotaniro ry'imirwano. Imirwano rero bivugwa ko irimo kuberamo isibaniro ry'imirwano, akaba ari imirwano irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa MLDP twirwaneho na M23 ndetse n'imitwe yitwaje intwaro bakomeje guhangana ku buryo bukomeye n'igisirikare cya la M23. Ariko kandi amakuru rero akavuga ko la M23 twirwanaho MLDP barimo guhangana na coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa wazarendo FDLR, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, abacancuro b'abazungu nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda atugeraho. Umujyi muto rero wa Mikenke ubarizwamo teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aka gace kamaze igihe kirekire karimo kuberamo ikotaniro ry'imirwano nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho muri aka kanya. Amakuru rero yatanzwe n'imboni zacu ziravuga ko ahitwa Mikenke hongeye kwisubizwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ngira ngo aka kantu murakumva, agace bita Mikenke kongeye gusubira mu maboko y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Kandi icyakora nubwo abarwanyi bara M23 bakomeje guhangana n'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, nubwo kwisubiza Mikenke ari intambwe ifatika ku rwego rwa gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kuvuga ko aka gace la M23 yasubiye inyuma kugira ngo ikore gusubira inyuma ubundi igaruke yongera guhangana ku buryo bukomeye. Ariko kandi amakuru rero akavuga ko gushyira imbere ibiganiro byimbitse byunga impande zombi, kurinda abaturage ndetse no gufasha gusubira mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare hano ku butaka bwa Kongo bizatanga umusaruro nyuma yo gucunga neza umutungo kamere mu buryo buboneye kandi burambye. Mu gihe kandi ibikorwa bya gisirikare bikomeje guhindura isura ijisho ry'akarere n'umuryango mpuzamahanga
rihanze amaso ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bicukurwamo amabuye y'agaciro. Ibihe rero bibiri by'imbere nibyo bizagaragaza niba kwisubiza mikenke bizaba itangazo ry'abarwanyi bara FC 23 ku mugaragaro, nk'uko amakuru y'ingenzi arimo kugenda abivuga. Ariko kandi ibintu byongeye kuzamba cyane, abagera ku 151 Kivu y'Amajyepfo, amakuru yizewe agaragaza ko Wazalendo, FDLR, FARDC, ingabo z'u Burundi aribo baryozwa imirambo 151. Leta yaregaga na FC 23 nk'uko amakuru turimo kugenda twakira arimo kugenda abivuga. Ku itariki ya 28 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo yasohoye itangazo rivuga ko mu mujyi wa Uvira n'uduce twa Kavimvira ka Kiromoni habonetse imirambo 151 bishwe. Iryo tangazo ryashyizweho umukono na Didier Kabi, minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma w'intara. Ryahise rikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Ariko kandi amakuru rero akavuga ko ubu tuvugana minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'intara yahise ashyira mu majwi abarwanyi bara FC 23 nk'uko amakuru y'ingenzi turimo kwakira arimo kugenda abivuga. Icyakora amakuru yizewe minembwe, amakuru yizewe by'umwihariko arimo kugera hano ku isimbi ryacu, yerekana ko koalisiyo irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ariyo yishe abo baturage, by'umwihariko dore ko bigaragara ko abo baturage ari abavuga cyane, kandi abarwanyi bara FC 23 baravuye mu mujyi wa Uvira kera. Nk'uko byatangajwe ku itariki ya 28 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, nibwo inzego zibanze zahaye amakuru ubuyobozi bw'intambara ko hari ibyobo byagaragayemo abantu bishwe. Havugwa ko harimo imibiri 121 yashyinguwe mu irimbi rya Kavimvira, mu gihe abajya kuri 30 babonetse mu kibanza kiri mu gace ka Kiromoni. Guverineri w'intara yemeje ko ubwo bwicanyi bwabaye mbere ho gato yuko la FC 23 iva muri ako gace tariki ya 18 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, ishimangira ko ibikorwa byabo byaba byarifashishijwe n'ingabo z'u Rwanda. Yavuze ko ibyo byaba bigize ibyaha by'intambara nk'uko biteganwa n'inzego zibishinzwe. Icyakora amakuru aturuka mu baturage agaragaza ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'imitwe ya Wazalendo, FDLR, igisirikare cya leta ya Kongo, FARDC, abacancuro b'abazungu, aho bagiye bagaba ibitero mu baturage ndetse banabasaba gutanga amakuru ku barwanyi bara FC 23 ababyanze bagahita bicwa. Abaturage rero bakaba bakomeje kuvuga ko byanga byanoga bara abaturage bagera ku 151 bishwe n'ingabo za leta ya Kongo, FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, nk'uko amakuru y'ingenzi arimo kugenda abivuga.
abaturage bo muri Kavimvira ndetse na Kiromoni bakomeje gutangaza ko na FCM 23 yari imaze kuva muri ako gace, ari nabwo ibikorwa by'ubwicanyi byafashe indi ntera, aho imitwe ya Wazalendo ifatanyije na FDLR ingabo za leta ya Kongo FARDC batangiye gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nyuma rero tugana ku musozo, reka tubabwire ko bivugwa ko drone z'igisirikare cya Iran zagabye ibitero bikomeye cyane ku ruganda rutunganya peterole ruri muri Arabia Saudite, bituma rero imirwano ikomeye cyane yongera gufata indi ntera. Uruganda rero rwagabwe muri kariya gace, biravuga ko Iran ariyo yagabye ibi bitero. Amakuru rero aravuga ko umunsi ku munsi igihugu cya Iran cyatangiye kugenda gituritsa ibikorwa remezo bya leta zunze ubumwe za Amerika, by'umwihariko hirya no hino ku isi, kandi igihugu cya Iran cyavuze ko kigiye kugenda cyihorera kugaba rero ibitero ku bikorwa remezo ku ngufu zigiye zitandukanye bya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israel. Ibingibi biraza gukoma mu nkokora ibi bitero bya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Israel bikomeje kugenda bigabwa ku gihugu cya Iran. Reka tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, tubabwira ngo amakuru nakagaruka hano ku isimi ryacu.